Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ngibingelele namhlanje ekhaya lamaphupho. Samukele-ke bonke laba abasha abasanda kusijoyina la ekhaya. Uma umusha bakithi siyacela u-subscribe. Bengixolela kade ba-subscribe-a. Okubalulekile ukuthi kumele ngibagqugquzele nalaba abasha. Namuhla sizokhuluma ngani? Ngomhlwehlwe. Ngibonile kuma-comment abantu bebesibuza bebuzisisa ukuthi-ke umhlwehlwe-ke wona uma usuwuphupha, ngizosifaka isithombe sawo, ngabe ubika ukuthini? Umhlwehlwe siyawazi-ke ukufakwa emahlombe uma kuwukuthi hlampe wenzelwa umemulo, kungenzeka ukuthi owenkomo, kungenzeka ukuthi owembuzi. Umhlwehlwe nje uyafana. Uma uphupha-ke umhlwehlwe usemahlombe, kulokho kusho ukuthi-ke wazalwa wembethe wena. Kusho ukuthi-ke wazalwa nje wembethe. Ngike ngakhuluma ngakho futhi ukuzalwa wembethe. Unga-scroll-a nje, scroll impela kunevidiyo nje ende echaziwe ukuthi uma uzalwa wembethe kusuke kwenzenjani, ubonakala kanjani, zonke lezo zinto. Usuke uzalwa wembethe, nalapho-ke uy'bona utshatha imbuzi hlampe uyithwele emahlombe, kusho ukuthi-ke wazalwa wembethe. Kwesinye isikhathi-ke kusuke kunobuyizo lobungoma. Uma uy'bona nje wena-ke usutshatha imbuzi, uthwele imbuzi, uyabo. Asike sithi-ke manje uyayiphupha ushunqisa umhlwehlwe manje. Usushunqisa umhlwehlwe ephusheni lokho kusuke ukuthi kubikwa ukuthi-ke kumele wenze umsebenzi uphahle, ebese-ke ufaka isiphandla ngesikhumba. Kumele uphahle, ukushunqisa uma ushunqisa umhlwehlwe noma ubona ushunqa, kusuke kumele lapho wenza umsebenzi okanye-ke uphahle ebese ufaka-ke isiphandla ngesikhumba leso. Ngithembe ukuthi lo osibuzile impendulo useyitholile. Siyatholakala ku-Facebook, siyatholakala ku-TikTok, igama elilodwa, ku-YouTube igama elilodwa sichaza amaphupho. Uku-subscribe-a kwakho-ke lapha ku-YouTube kuzokusiza ukuthi impendulo yakho mase siyiletha ingene kwi-notification yakho ukuthi-ke sesikuphendulekilile ngokushesha. Ubuze kwi-comment ukuze nawe sizokwenzela ividiyo, usilandele yonke indawo, usi-inbox-e, usicele inombolo ka-WhatsApp, ungasi-inbox-a ku-Facebook, ungasi-inbox-a ku-TikTok. Nisale kahle, ngithembe ukuthi impendulo ifikile kumnikazi wayo, nawe ungabuza izofika eyakho kuwena.